Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry nga ipangayam ni Nana Lucia dagiti prutas iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, impanda iyo ospital yan nagado a prutas. Siyak pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ti pinaggatang na kadagi jay? Di ka man nagkatawa dita. Napanam kami ni tay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, siyak pa iti pinaggatang na kadagi diyang impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kan, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Iti saan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry matno kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? No idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro na kita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir? Apeng impan nyo amin aginatang ko a prutas iti ospital, Lola. Di kay penang ibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuwa na ti pagrebengak akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ang ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Dok, nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo man. Maragsakan amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamat ken ka, Doktora. Husto tay ko na kakabayatan nga umang-angas ti tao. Saan tayo ang maawanan iti namnama?
Nila ngamin Lester tinaawanan ini itinamnama, doktora. Imbag ta nakumbinsir yung matlaang nga agpaagas, sir. Nakkelunay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no, kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat no da sabali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man itadita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da jay, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyog akmatkan ka. Mapantay ja ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta sa anak mo ta sumrek ija opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Una ni lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da ka ni madam anapan iti ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na. Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapandapi na siya. Tiyamok nga min kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno da ita, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayat ton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawit ka matla ang anak ko. Kasano nga iti aywan mo? Adda namnama ang maagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At da ka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? Adda iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Uwan nang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na.
Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpayso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Isunalaang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaran. Sana bale. Gatangan tayo day nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang umayak tumanan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ron trabaho. Sana bale, takanayon mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wenang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anta ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panag ko nagkatawanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden dan to inton maimbagan. Alangan a pagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samat tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Larry. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Lapay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Hey, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan no niya ter aramatam? Ti ko na, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan nga min itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apaya di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nginted konken ka? Apaya damagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imayta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na day jay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na.
Adaman nga tan drumsa parikot. Lukas kasanaw. Si Kantomat. Nagararamit kahit sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga taday akartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih. Nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay